So, gue banget ada nambah. Oh, badan nak besar. Senyidang nulis. Say something. Langsung ya, saya udah depan. Ada lambat tuh. Pakai masker. Udah ada masker. Mulai deh. Rudiaste Om Swastiastu semeton sareng sami sanewa entering FB sanewa sampun presiden nonton puniki live tiyang guaning acara live puniki kelaksanaan melarapan atau sungkar tebal nugrahan ide dagi nyangre puniki hari kemerdekaan Republik Indonesia nepeng kuda seni peng telung benang ampuran kita yang luar puniki agak bising seni mungkin tiang jagi nyarengin macet cerpen keroyokan puniki sane memurde HP Brerong judul cerpen HP Brerong puniki ke utawi cerpen HP Brerong puniki ke kawi oleh Wayan Antari saking HDN Denpasar sane ring Bangli di HDN Bangli. Mungkin jagi kawitin titiang wacan cerpen puniki HP Brerong.
HP kota, HP kota, HP kota. Midi beradu ije cangalih pesangon di kota jani. Bejak cara porotin bererong asen hidup jani. Duh, kudiang nih jani. Ngelah rerama pahit makilit keludan. Bangin ya icang ideh pes ne. Pas mare limang dina betlah haji selai. Jani bin senagi. Duh, yen sing meli kota nyanan sing payung lajah online. Sing jemen nek kelasnya ne rugi. Icang je. Sing inanang rugi. Kan inanang ning orain masuk. Rah, sakit nasi mengkenah yen kini. Gitu loh cablak mekrimikan di diana misi paling badesne gudang badik. Sing karuan di tanah rumah. Ia paling kadi kawen tenan gumi bukejani. Ulian ada virus corona. Mekejang anake musti ngoyong cuma. Sing dadi kije-kije. Apang tu sing sayan melalah virus itu. Gitu masih muridin. Mekejang liburang. Mengganti aja sistem belajar online. Tu makadaan aja murid-murid pada kos aja kuota internet. Ban yang doen boi ban. Nak tuntutan ada nih kewajiban ini nana hak icangi. Lantas lo cablek luas ngalih nana. Ditu dapat tangan nanang ne sedang idah ngulat jaring lah karang uneng alih kedis. Loh cablek kerasa krisik makin nanang ne. Nang. Gitu mada dengan munyen yang ngau kinanang ne ulian jajah. Engken menanang ne mesaut bawah. Nang. Icang karang ide besangon beli paketan. Apa? Paketan? Kaden konden ada minggunya isade nagih pes beli paketan. Jani buin gitu. Aji kuda kalau dan paketan itu. Aji 70 nang. Apa? 70? Dong cara kin ngubuh bererong nyai ngangon HP ke gitu. Sing dadi bedikan udah men udang nang kewajiban ada nih yen sing rutin si cang sing payu masuk engken secara nempang naik kelas yen ni cang sing naik si nanang masih nerugi nak nanang ning ora cang masuk loh cablak ngawen nang raga ngawane nang raga ngomong teken nanang. Nah, den ulahang nanang pis jani nanang sing san lah. Mada den pangliu nanang man kedis. Kar langsung ngadep bangnya. Pang naik doen kayang nih. Kuleyan saget nukwangan. Nyanan memennya ini dagin pada nah. Ye sing manong kos maburuh dongen den. Bejek kewasan ulah-ulahan akin. Apa sing ada? Nak ngoren megai sing ada lu kerasa lek mai muh sempet lu cablak ni hang pesau nanang ne buka gitu ka dirasa ye manesin dogen super kelih super mayu sepitulas tiban tu sing bisa ngasilang pembelian paketan pendidik tuah bisa nakih tur nakih cengah kena ne kewale ya tu sing nawang gaya apa jemak apang bisa ngasilang pipis apa buen gumini cara jani sesukat ada virus corona ulian gering mekejang gering matan ai suba sayan encep bedau langit masih suba mesawang-sawang kuning mare teke mencabla uli megai bag di tengah hati di tegal anak gitu masih nang cablak mulih uling alih kedis. Loh, sing mana apa nanang jadi?
Kang Wang maninah ne memene sing saget bengembal pes. Bang panaking ide hangon nama maman brerong nih. Hah? Brerong? Ada nyai ngubuh brerong loh. Ije nyai melajah. Meme sing tahen ngajain ane gitu-gitu. Mencablak masahaut sadebang ras. Minap ulian kenyel dur basang nesedu. Sing jade brerong gitu apa mi? Saling ki ngubuh. Icang nawang ko bane doen rusing. Pangdanan je. Kang Wang icang lacur bandingan mak gaya ini gitu-gitu. Nih nanang ada doen orang. Menapa maksud nanang yang orang panang ki ngubuh brerong? Mentu ane mesepel di kantong iluhe. Sing je brerong tuh. Jagonden nang terselat aminggu. Bebe nagi pipis. Kalut sing dadi bedikan. Sing tawange wak gerit kekini. Dong teh, HP ni dua orang brerong. Yen kena hang ajahan masih. Aheng bak neng amah pis. Sing nyak HP jadul cara memini ya belum. Kan bedikan mau nyampis. HP des nih. Jangan aji roras tali doen subuh sedang bulan. Mesaut memene sade magu bulan. Meme jak nanang ne jak pahit maimuh kolot sana dia. Yen bedadi, si adahan bericang abe HP. Pangsing ngewahin lagi nanang jak meme pis meli paketan. Sepalana dia becang sang masuk. Bahang sing naik. Ini dicang sing barang masuk online. Sing nyetor tugas online. Kersau den dicang ulian sing ngidang meli kota internet. Gitu loh cablak mesaut lantas ngamres mulai ke kamar. Memene jak ngelah doken guys. Panaki nagih bisa ngono modal masuk apang ye naik kelas. Jeket tuange nyautin. Dunian beli nak beman dari nina nagih bis. Kole tangga hange. Beli ulian beli sing lah pipis. Aku angin man ngadep kedes mare ye beli paketan. Beh, jag sing mana pe beli awai jan. Nah teh nanangi. Nen si bang lungan ye. Nen si bang ini cangpis. Jikude ye lah karem lito. Aji 70 ko ni memene. Mide waratu icang awai megai man puah seket. Subejag aeng mal ne adi ye meli kekidu. Benah bebeli orang HP to brerong. Ugas ne sing jaji selai meli. Adi jani ngebekang. Engken kena panah kitu. Nah teh, nyai jak uyut doen. Yen batas beli ada ngorain ngai nang rumah. Awahi beli man krob lah. Jak beli je langkar ngemang panaki. Ngenah melah mimi pait kekini. Pedalem panaki nawang. Nah, men kitu munah ki beli ngulahang. Icang pidan kaden bengorain ye de masuk SMA. Nak belak betawang kar liu pengonyang. Nah, beli kar ngulahang. Nyai mendap doen be. Nak sajan beli ni ngarepang panaki masuk. Diapin beli selesai mendep-mendepan. Nak beli ngenehang masa depan panaki. Nak loh tu, yen sing membekal pendidikan nganten. Ye bin pidan lah kada di apa. Buruh numeg cara nyai. Apa kuli bangunan cara waki. Pedalam panaki aplun. Men cablak ngajak nang cablak mau yutan ulian megejanin pembelian paketan panak ne. Didul lantas saja aku dadu pada menepan pusing pesembunyi. Loh cablak masekep di kamar ne. Ling sig-sigan ngetang unduk ne busan. Ia nyeselin raga. Subengai meme ajak nanang ne. Megerengan ulian ngenahang meli paketan. Apa dik jemak gaya ni? Apa ngidang hasil lampis? Yen marengen meme yen nutin timpale mendagang online di HP ni. Beje paketan kapal.
kene cara gumikene kaludan ada yang ngalih buruh nih jekar meburuh nasi pang nyidang doen beli paketan anggo ngemang-ngamah HP brerong ini rah loh cablak mepinah-pinah sambil ngemlin serang HP di limana nada ia memunyi HP saget jerowayan serati Banten di desa nenelpun swastiastu bu jero wenten api adi tumben iki lo ngudiangken kayak ini jumah jani ngidang barengin bu jero ngai Banten mani lo bu jero man pesanan Banten sinah liu sajan Banten ini loh dua menjahitan mai mani nah sing bang ideh pesarian kedo raos jerowayan di dalam oh nggih sedang lunga aja kenten bu jero pangwenten angin tiang beli paketan suksema pisan bu jero benjang tiang mereka rasa bahagia kena neloh cablak jani lakar man gegaen ani patuh ajak dedemenane ia lantas pesu nyak jakin meme ngajak nanangnya di pau mi nang suwud bemendepan ulian icang nagih beli paketan nah bin mani icang lakar megai pangsing pang mana maha-maha nape brerong icang men cablak ajak nang cablak mekesiap nih ngehang pianak neng orang lakar megai ngudiang loh gitu memene mendapat yang pasti sing jenumbek cara mimi Duseng masih ngali kedes cara nana icang lakar megai nuten demen bu jerwayan mare nelpon icang ora ini icang marengin ragane ngai Banten di jerone si bang ide harian ketuang icang mare di telepon itu nanang sih ngemang-ngemang doken nih penting pang pesaje nyai megai ngai Banten de nyemak gai ni boyo-boyo dingetin panak nah nang icang nu inget jak munyen-munyen nanangi pokok nepang nyidang doen icang ke kelas lujan pangsing masih ngewohin nanang ajak mimi buin manene loh cablak luas ke rumah jerwayan uling sekat ento ye megai di sebilang wayi ye megai uli semangat kanti sanja upahine pese ketali jerwayan nak mula polos pesan yen loh cablak ada masuk online semengane bangine ya kamu sada tengayan kita masih yang ada tugas diken kene ya tuah kasep marengin itu kewale tetap bangin nang ideh di pesane sedang anggone meli paketan di masang gerit corona bukejan abulan suba menjalan ia megai ditu ulian demene ia menjejahitan canang lan metaning Banten ane jani ia subetu sing taen ngewohin reramane aji pembelian paketan ane dadi mamana pebrerong bu kemunyen nanange pidan ngantos galah kenaikan kelas jani mekejang murid mas sekolah oleh cuma kita masih ulangan oleh cuma loh cablak jani suba nyidang naik kelas ulian nyidang mau usaha megai pendidik ngalih pembelian paketan dur tusing ngewohin reramane nggih kontak asa punika daging kekawian cerpen utawi 1 juta sane sampun presida wajan titiang ring rahinane makin suksema durang titiang ring suara saking Bali sampun nyaya gayang galah ring pengawi-pengawi anyar sane seneng ngerikte cerpen utawi sastra-sastra sane lianan miwah Rahajeng Dirgayu sepuniki Dirgayu Republik Indonesia sami sane keping Kilong Benang dumugi gering corona puniki presiden ical gelis santukan sekadi sane sampun wajan titiang daging cerpen wau santukan corona puniki samian nemu pekewa
Nggih sapunika suksema aturang titiang sinep titiang untuk para masanti. Om Santi Santi Santi. Kan carane